yo yenya bai wa ba konso yenche see a friend joy day amaro auntie obeboaye nti Mr. Saki akache ni sene maami aba na office no me straight oya kola papa oh enya maami papa godane ho akoda abone ye nevre ni maami bone tutumi ho ntakra nyina adane me ho maami bone pam ni na de asiani ai makade ya chi oni paba msisa champo many person so how maami ati atomu there be say when you discipline ene ye de be adwuma ma Mary amen ahoye they say there many bre wo da feel me na feel o me ya feel yo me ya feel akakra so we nyame ado e do ba de ase o de akwa o de aba erebre supreme judge wonyame Obese bay Paul oh David me no be dey no why mo be the training fa bi anto ge fugu na efe papa e ja na ye bi no asaso ahwe Paul judge Jabua be bi asai me be ka chao ai judge would me say entafo mi ni bi tifie sa na entako wo ntempare na entako dem pie When the Atlantic ban was say, or better one stop with him. To but tip man de qua a chino say, you know, back and say, a blanty in Pecominian Faso. I don't go couple to or buy no betin to know as to goodness. Ye, at you are judging in the back of that one. The Jim say, yeah, and now you're Dwada. Yes, ya tell me, ya tama, ya best. Yes, the judge, you mix up our name, Aja. Doyen yenia what yen yede yemofra yenim hwe oh muni yefo no twa ye to pepe ne kwa ba bi adwuma ne kone ti yakopon hirawo amen na abuchefo nyina se damase se mo ta adwuma die ta ye jajachi ye samo fe ko sawate na me bie na mo ko mo fa jaja na me su die cheja na me kwa kwa kakrakra jaja kopon hirawo da wo ya maame a no Holland no ma anti age mama age says what aya tetelesta me waba mage wo hye na wo the perfume emma Pastor Obed Love Chapel so mfamre me na chiri ankasa ono ankasa be ba be chia ye di mage ye da wase na me nshira papa abije ajeje ebi na aso ofo suom nyina tutu bi agu yahu owusum nyina tutu bi agu in fact we be di na otwumi na da so atade ni anodene Holland eti mage na mishira pa na edi fo ye show yam say maame ebra abije bi epono na ko mi waist bag ni msika bi hjem 5 million ebra na ababa we ya dan obesum usum ya timi sa ho kire sum ai ye papa bi wo South Shintreso ye friend fosu ejaako o de 500 cedis aba se ye mfama ye basafia na o ka se wo piska be 12 million na wakotepa to wanya mu 5 yi msado fo beboa safia na no ko ye no na ukun so diska koja na enokore mamba cha na 30 cedis wakai ye wam to sikadin wo so wo de koja ko unsaka iska no mamba cha na ne wo de aba acho da bi o de ba na de scamba bi na wotwe no de ba na e ba cha o si hwehwe we fafo ni twa man say da akra na be di 5 cedis in the 5 cedis ti za 30 no de ba na wotwe de ya na da ba de 5 mama pa cha obo so me miansa ne dwade etwa mu ni ntin minim dodo de a wo de ba abrantie wo hwe yi o na de wo ye ne na mo ho no wo mro mraso na hemfo ne de enso a wo se wo se de ko ahemfie no so kosi sei mamba cha na no mse memla ahemfie no fasika bra ba cha mo si 2.2 mi so miniska ni bi wo ma uri ewu eduru ho afre ne ene wo monkasa wunya bi ti se wo betwa su afre na mo so a ye be kwa akọ sa ne ma ne ene wa de akwa nkuro mu tepa edi asemwa mama pa cho if dan time aso favors wo gene dan tena anu nyina wo ginam society ma sire obi valanda ede ne ma na gu se ne me pa se me ma no ase no onje dan sa fam ma nya sa wo to dan me da ma me na me de ne ma gu ye no e valanda ne ma gu fa na me so me da fa wono mei me pa cha nkola sen pa cha nkola mi unu na wo me nchen wono mo da valanda nu me pa cha
na 5 million untumi mfenko tepa ho na ho no kwa wabusu apanyina wu ana ma me ba che busu apanyina wu na me kwa menya ba bi mfa na maningu amusi gise me ha adan sesire muni akoda so atoto pan en silver ni bokiti ni ankore ne niema ma ba che eniema nkora no so yo ba che mama ton eniema no me niema menya ye ma ton fa 1 2 3 4 5 papa no your friend fosu agya ako da wo hwe ya usika wo de buy sem farmer safia 500 cedis enims ma mer fama no okay ah since rani mo do why ne faye bibi why ka bibi kire papa no me pa cho de me kan nyina se me danase bibi esika we efiri yankopon hye ho ma yankopon ma adwuma wo ye ya amfa so ba so akai me ajanka ba ma mi esika we de me de wo soro ne asase nhira ta na chi me danase ekosi awie yankopon nhira na adwuma wo ye nye nkoso nye mo mamba cha munyina so medamase na no ba so mekasa na asim ye bibi na mfa ne koma mesrɛ mo ma mo fa nkyɛ so na mi nhira munyina medamase na wo kɔ no azese mienu o se miensa no tete ntomagoa na fa hye wa ham na wo kyerɛ ne nyina so moto ya mote eye ni o se ye sukura ija hem na wa film na sa wotea wotea sa wotea na wa film emema ne de om de be wo mu o na fe wa be jina na wo ba be susu denden ai pata wa ai pata ja fa mo hwe yen so sa fa be jikoye sole fa ma no ko ni bi so na no enen 3 days na sini ne de enduro ebreme hospital se akra na yale e wo ne ho no problem hospital ndo ni mojaduro o na o ye adwuma o aboaje yo oda na se pa se waka wo nti safia ye ja akwan wai sole fa case ko yento issue so eti ajaja akon onyame won hira wo papa na sisika yensan so aka Facebook fo no so ba oba pa Christy Victoria Saki Precious Ovi Ekuya Barry na Ekuya ko as usual wo mu nyina guso ya wo mu ba nyame omama kwaku asare na kwasi bobi ansan so aba edamase papa onyame hira mo yenti ntom na fe yenkodi yenkomo na yenhwe case number 1 comfort abna frema complainants esreso adeja kumase ene ofira wo paaye accuse Frank Nyano maame ofiri kurobeso me pa choma poko fiase na de no de manchiro wanu su free man poko fiase ene yebo ne kunadu a ogina daka mu ko order in court ene ye juwada simu maame ya wa babro ya wo Qur'ani eni ene ye wona nanom wom de wom si wie ni heya bodua pedie he me ba chom pe Bible ka se ase na peso ka bodua na adwen na sesa monye yo peja kwosura unseni fano na kasa mem me botena wa eya me comfortable frima mi kura Bible sa semo ameken tronim entronim onyame boa me awrade boa me order ebusia ye shamubo Bible say we yebre obehwe no nhuma gu nkwada so ye baba we bi ye nanampu emfiensia we difo prophetess na niema nyame de akora ne ye no next week ye one no ha 101 prophetess Roberta Basua difo nyameche na abije ne pictures ne ba ko mienu bi o ha fato so na enfa mom teaser de o ye direction no mom bi ye gusu ye show na ready na omonhwe teaser picture no ba ko nti ye promo no ano nyameche beba na wie bri wangu so nyame de tumi ama enkoda a o mde yejuma baba kasa ni eti me pa cho ya fra me comfortable na free ma me kasa free so adeja ya fra blantie bi Frank Jano me kasa free Sompa batu free so adeja me pa cho me kasa free Sompa bet me free so adeja mo me pa cho na be more Central Market
ɛna kai bɔ me na ne twa me na baako enti 2007 ɛna mechia san kwanhyia no enti 2010 na mechia Frank Jano ɛwɔ Tano so onaye oya ni nyina ti mechia obi nso ɛne ne kɔte feelings mode unsuro me planya 3 years na mechia Blanty no ne gina mu ana ne yatwa pacho satam na yatwa me na no enti na ututwere ban ya na gina se wafi monye emema ne de ndie ne nane ba kutu ani yesi ahode na kugina ni sisim na topam den oka o Taliban ya gire wo sura basa unyame bebo akọ heaven kasa me ba me pacho ya wo aba ya baako na akula no won fi no wagya akula na bom so akula no otena fie chei na mdene farm la kwan so ena yes o mfa no into school sakula ne bedidi so be ko school so be de on fi me to ma na mdene fa mla kwan so no ma ni sister e be pe kwan ma no ena na akula ne ko school afi akula ne bedidi o be de ye on fi nyakopon ya adoma November 7th na akula ne 13 years on to atade ma ne da chese on fi akula no enti ma na msa mdene fa mla kwan so eno o ma no 1 million e bi a 3 months 4 months ne bi ma da o fle na osimini bi na san akula de ha me kra ne say ya makwan bi esku a akula na ekọ JHS1 timisele no de entima ba aye no on hwa akula no mame on hwe no de ha me mpo ne say me fle na o say fle mi nua ba na me fle onu aba no so say adentina yawo na o ya sa de no o fle na o mfi ta ma ope na o makra ni mam frema ni memo edin amenda go no so kakra wo badada me pacho de bi o ba ni abaye me pacho an yanko ya chi Central Market na o ye den adwuma me pacho na me ni obi ye aduane wo Central Market anopa ye koko ni tin ti ho na car ne bebo me pacho aka ni tin free Loman Hill afra eurate ka ni ti free Roman Hill Central Market be pon so ene be twa me so yesi ko na ka sie me hunu once wa me na ba se nyame kura do lade na bo ame sa atwas wona wona ni try I try yesi am ti we kura ampo no me shat fish akra leg na sen anti se no ya di krokro ahyew artificial krokro me pa cho me shat fish ya be ma na kire me papa wa dan kura na bom so nyabotre enti enka be me nka wo kire wodo say wo situation mu nyina wo timi kire wodo because me hwa wa wo ba mu a wo mu odu wo san twani nyina ya accident ni bi eno a pa cho mama kafra wati frima kafra ti say no bra no wo so obi na wo mmia ana mama me pa cho na say me ko share Facebook WhatsApp na ne picture no na o share fire service atade picture no po wa ha akodi fire me pa cho wa share atade ni bi na wo ba kan obai hu mami me pa cho ya wo 3 weeks na me ti say woni obi awo tire so hu no obi so ba cho ba cho kan kro na nkire me oh adre na nya no esa oni enti abiji oh na ada wa na dwe so obeji akola na mfa ma nti no esa mami me pa cho was me mfa kro na ma no ana akola no wan hwe no mama o so nyina on to atade ma ne da just won fi akola no na ada na pesa o de o so ampa sabi situation de esa akola no wo ye obai ono an ebe boa o tenu nti wo so on akola no na me say nti wo wa boni pani for man because obi we fire service dia at least ni pani for na dwuma mo de akọ me pa cho yeso wa atabubu ho so mitimi nkọ ho ho no ye adwuma no pa cho ma me bi say mu wono anka so ye die ni waya santini me pa cho firma poko fiase na wabone na busuafo ne sister no a wo bona mane o mo so sesei me pa cho ma ka kire no wafa me pa cho ma ka kire me kuma no wono momu ne di ya wachi ene e de akra ne to no e wo ma na ma ka kire ne se ade ya wo ye nye ene o sister me so me bra no ma ka bibia so me ka sa won tie ma tie turu mo ahia no me ka sa tie me ka sa kire ne se ya o chakola yi wase okasa ne nua no ntie no
na ya wo frɛ na sabi ya na ma ne basa mu broken heart so ya bi a wo de abufro na wo de face no ana ma pacho na nsan de no kulemi ntwantro wo so na nsan na me yese ya wo de wo ye de ano odin pa o to ara me bodua ne nipa bi se de dua popa na wo se bo me se aduma ya ye ya bi ni mu wo bi mu if asamba na kai se so obebo ndua na wo de dua bo no wo ko ka asa no discanaba Bapa. Mommy, me pacho there be o. Just ma wa chile me ama na bro so chile se me de ya o cancer. No na me ka che ne se akra no to anhwe na. Se wo ka che ne se so anhwe akra no hiskama. Me pacho ma cancer. Na ka se obo dua. Yes se ya uti modern. Na de wo ye nipa bi se wo se duabo na se bo ma wuwu. Ti ko fie kula mpo a na me ka me bla for mu didi matam. Ese ni kwan se me bie ma no cancer asem no. Me nyai. Na me se me ba me de ma moduo me yasi pa bi se die fatos mai ya bon ne wose ya bo na me bla mu fu me se die nta me kan sa we ya o kan ye no na me mfi be ma no me mfa ya o kan na me bi sa na me ka se be omo fa nche me na me ya o na kan pa cho me abai wa akola ni nie prophetess nyameche aha wo ye direction mfi nsiamba ti we teaser next week obeba fia na ya dago no so no ono so ne nananu majapade no akotude na mo a ni nyina ebehwe ne ufia ne ahwe ba bia sa we no so ye direction ma o mai pa kontu eni sika mani en akontu direction en ahoye no o meda he anti ebe eyi no ebe promo no kama from next week na ye ne na hia Obapa frema mama etu efiso oboduana da bribe ne twato a obre ubani sika wa paise wa dalo mama modua huna no me pa che se bribe ne twato abre yanya no me pa cho September ya eno ma no 1 million na nzen po de sika no be mana wodisi mekuma ne so na mekuma no asende ama ye 1 million no fama o ma ne sei 1 million September eno wade baaye na sika no nta fama no momi o ma no de 1 million ba o ma no yi nani o fle na was mini bi na menya den mini bi menya ne den na so ye chese ya ko school to buku da on to school atare da na wo shakura no na da kole ya se we da adwuma we pa cho ya mi ko fli popcorn abulo ne enkati na me de aye katkeki di ko aban school mu right na ma body akra no se si akra ka bi de no on fi me na me se na de na me bi di boni di e botiri modin se wa ba ya afo wa ko hunu wo kura nnua ama hu anyi wa brewo wo di nnua na twere ban etimi afi emema ye o ma so me na obeda pompo bo akosia kuma na no wo de be fa wo di wo ba se bi ye twa ne na ba ko anya omobo wo de na na ya se no kuro no what the nine no e di atwere ba ho adwe hu ahwiagum abom wo so a wo ma me back vocalist no so e wo MCR on so like it baby wo so ma me school fees na na nim horodo no ono na be me sa mami why mami ayi tutorials e wa chire ho what me obey ni o ani na danyema wo wie wo dwame ne anamudi wo mu no ayana mani ayerete no a mo sisi akira yire bawe se frag ya esi shape so tatatata ya na pesa mo kira mi sesai ewurade nyankopon hello akate no mo san frɛ no tuamuna frɛ mi sanya no Frank Maye akola na wo how many years frima mama mpacho or 12 years nyakopon ya doma 7th November no benya 13 years no gina say me pacho original class 6 be school ya okoje HS1 oh buku ma choku ma kirenyo aso ma school bag ma o fi mi o ya na me no mi hokola na me se de beba tu ba ni akola yi me pacho ai kanyame aye wadom anya ne baba ayo this a champion de tonte hu ye ko so amfre no wanye ni me dase judge preocupen na pese me pusa se bema no ese pese wo busa no ma me se bema ne se ne pe no
it is science and what prince mame edi say wo study no de nti oba bebusa na em say oba bia eba bia ewo mu no bia wo ye due diligence ka be hu se be ma no oba foforo na kwa me di say na netena ye no pepa cho o si pepe no e che na mfi no edi be 3 months otimi fra me phone so sa na mfi no opedufudie pa mpo no be ka che na say ya obeya ka blefie na bla be hu abusi so meba obai na akofi mu monsoso be say champion judge preocupe what was say bema no so hwe lady animu to be frank ebesi ne form wa ne ho ofe pa enti no bema no ne me hu ye ne say wo hu no wo de na ho ofe no e na wo de epe no na je say na hwe ne say bia na wo twa akọ na onyankopon so de onaye ababayi awrade hu tibia ya wo mu enti na awrade pese wo hye nanimonyam se obenya obi ama ono so asom no enti wo twa akọ no na nyame ma ne basa enti nka abrante ne se nko trase na nka wo dwene kakra na wo hu se tibia ya sister yi wo mu no saba ne sa akura memfa ne be nhyira ama me wanwene sa eno enti no na me sema ka se abrante wo ye wicked ankasa eti ase me ra ho papa we are wicked so obi ba say na nkwanhyia si ato no wonni hia no ka ni nyina ekira wo na wo prince so na wo obi won kyan kura no menyi ni say no won kyan kura po hwe no obo ye wicked ankasa everything ya me kan say so post one po e ya responsibility ese o hwe girl no akoda na ya yes wo gina line so Mr Frank Nyano ye pa wo chew yes raw wo ye krachi wo ya ba adwuma nyame na me be ka kire wo sahwa wo ba allegedly there we can say no kora pick your phone na yankasa e bia wo boa broken hearts na wo jani a yo beba je bejam sir only the condition of lady and our first of coy enti me hu wa ya ssss no odwane firi ho lady na won pe no ya ti ase na eba ne de wo twene mu tan ya so wan hwe ye no meka bibi ankyere wo sof maami a ye be to no enya de ya obepeda enti onye very careful. Hello Mr Frank. Mr Frank. Go for Mr Frank. Hello Mr Frank. Wakati no wuti ka mu a ene ye frɛ wo sai se wo ye die ya ko ani motibu die ye nya fan voice kro ni tum ni entie na asema woka morning sirian patona design boko Dr. Mr. Frank Jano ni wa so hwana mo na kafi Dr. Meka se free Sompa TV Sompa FM Kumasi. Yeah, but when you arrive, friend, or comfortable enough, freedom. Or the last number dies, so I know about the friend of Margaret. Hello, boss. What last number dies, so I know about a friend of Margaret. Now, also, Shakwadano, a Jano, or a friend, I don't know, all famous Sanumus, this month, in my Mrs. Anisha. I don't catch him Sakola now. I didn't say Onya Botre. So, Onya Botre. Papa, opening Madam, I wouldn't have a chair, a young commander, ye. Oh, that after the oil, no, there be another men. I'm opening the patrol. Acolano, what do a male see at Seno? And this over margin, they are. All Sakola, Mizumaware, no, obey me a day. Obeti ya akolano enti wo de so be ha ma de mako ha mi ni asem bi aka bi on fa akolano mami na mi ndi akolano na mi ja akolano simple because on tiri he no on tiri zu mo ni nko ne ho a on da akolano mami na mi ja akolano dabi na se me yire ebu o a me ahokire o this time ahokire o wi ase o enti ya da bia na me nya sika ni bia ma o enti se me ebi to me bi na sika ni ho na me catch you say na but now the mbani na mdia fa akola na mame o da sa akola no me ho a me yire bi a me yire adwuma do betimi ahwa akola no o ma me so ana de me ko ha o ma me so ana de me nam ha
It is a Chicago Amaka Krabi, Kauza Hotel, open this and 1 hotel and then Wagana. Ntinese the old chim and Yano Cressa. That be the only occasion, sir. Mrs. or Mrs. Number. We are not going to send this come and Mr. Becca, you much. We blow Amasa Hotel, across what do Tama. That's how really a Chiacola will move our man soon. It is a bad now. Akoran will do damage to me. Pacolana mammy. Oh, Pacolana mammy, not name or Yere Mawale. Now, beginning to lose me, what's the name? It is Acolano automatically, no, on my command. It's a better Pacolana mammy. It is a would you automatically? Our Yere Bagan and your Tenamami, our Yere Mwawe. Mammy, I woke off an out to move or no, why you sabi yale for. Yet turn a night back. Ya ne baba you are 12 years betimi asensu akosi na dwaye no wickedness ya mfane ma akoma wo yire na wo yire na behwe no Ghana for me binom mu kire bi o bi se champon so mama won say akola no ya wo ba wiase no ama no kwa onyankopon nim amanne ya wo ba famu aye maami ba famu daache enti akola no oba be ye maami esomufo tinia me de nka me sene senka brantie no won makola no won ne maami ho na nka won hwe no sebe enema ye hye ne moto mu wo bre obesi ne makora wo bebre na je senka nso kura na ka ne be ekode ma no enti won fa wo hia enka asem me gidi ses wo de ne ma no anas wo hwe no a onyankopon ebe me na nya sika enu ntino onya se won fa ne me na me na ehwe me ne dabi omomodia no onya no ma no na won kakra ya obetimi dia boa no won fa moa na akra no won ne maame ho na won so sebe on tifa ko won so ye djuma kakra ya obetimi dia aboa. Hello madam, good afternoon. Good afternoon. Me patroni Mr. Frankinyano. Fine. Ne yire ne so ne wo ne ba pani no unimu no. Sister ni sakora ni hwemu ni enkoyi. Ye frɛ wo bra na o se ye mfrɛ wo. Na wo na ya wo send ska wada woroma. Da be ne twa to a wo send ma miniska. Month we ya September yi. Pacho man ni say. Pacho 100 cities. Inti busumi bi o man 100 cities. Akwada wo fie 12 no. Sister, wo bra se o pese wo te akola no. Maami nsu bla ikofa ni, sabi ne na ba ko atwa. Akola na di nsu obesi ni ba mi adwaye no adwale. Enti sa asem na wo bra na ka no ne ya adwen. O so pese wo te akola no. Mami enya asem. Nyami shirawo. Nyami won shirawo ati wo yoba. It is a sakola ni hwemu ye be ne den. Eso otro ma me nche no suso ni mu meboa. Na se ni hwemu no ye be ne den. Wo bra yi so ye adwuma so ye fire. Hello. Na 100 cities wo e month de anu odene. E 20 mi nya bibi amfa ho. Like na kasafra ewo ono so no na yes wakwaji lo wayete no na maniame hu de se fe tutu ka lo no wakwaji amo maami ne ba no ho bra na pa from the boss nya ka tia na ebe ba onye be bia won se beje ba e bra na no ne kan strem na family ne kan se o en kan ho no then I say betia your mama enjo betia lo na wie nti owie a na be na brand cannot get watumu ama no Mesra osade ya wo kase ya wo kra wo kase woni ne nya adwen so obetia kra na free ni maame ho ne de wo ye ni papa wo bra na ne nkasa na nya sa ye betwi ni mu papa why a cratch in your river Jinanim? And that Ghana, I don't remember about 100 cities a month.
Otika me line break me nyini film is a champ office until send wonu no say ka no na chese wode amane mehu no wode tutuka eno so ene de yenya ne sa enti no enka jaje bi anka wadaroma ese na oyi wadwuma no obekọ so na nka wato nsa afre no a eje se nka ya trans na nka ye hu ne baby would be obi o Facebook or so production line patch mo fan to so man yo ma Mary brem yo judge sa cases yi dem say aye rampant e wa hapa na de nwanwa kranzo say na nkola ni do 13 years na 13 years we kan aba mi ensa ase 9 em say do sa bre na bre nkola ne hwe ne bre abem na omo ba betoa omo ade yeso na emema ya omo ne ema sa ewo sa tibia no no ya na omo nyamoa omo ho. That is where the problem is. Ya na omo nyamoa omo ho se omo ware enti after sa awo a edika mema bebre wo wiase a bra edru bra omo wo ware no anaso omo ewo ye no omo ma edikan no nya aware ma mienu ba kwa na mienu omo nya aware ma nti sa aware ni nya seti india ene na chese de odi kan ne wo ne ba edikan no asem aba efie ya na edru sa nso so a in fact mema kosa atibiem so ya na menso omo ye mmobo kakra esan se sikani ye no aye distance nyatam bia no betimi ayi sikana ba no watwa ebuo bi na edinsem bebre bi eba but yenkai hu se Frank ebra ukofa ababa we no uhu tebia no oye dey wo bi ansoma ukofa ye ede hot so ode te ne hot so za ta no onyanye ready utwe se de osika me yire na me yire chese yampo chese wanya yire asese no but wanya yire a wo ba panyi o kai sa akoda we ye nyini mfiri wa bra bom san say first fruit is a blessing. Mamen kanche obra Frank first fruit emfa woni ba bia efiri ye ba ye first fruit is first fruit enti sa wan hwe yi a sa akoda we nti unshira ebeka akire se wutie yen a sa akoda we nti wan hwe ya unshira ebeka akire ni sade te bia maami ewo mu a wode kofa anu a sa se waja na abo no so yi just aye double ayi sade mama kan ni wickedness hwete bia maame ne tim say ye no otimi bo no ho so koba eye na adwuma de anka me ye betu no fo a say onhwe so nye ne ba edru tambi na say wa wo bebe mu ano wa bem but bia ne nye enti ye sebra Frank say omomodin a wo yire wo ho ye te ase wa ware emenye sa heartlessness ne say me yire na me yire na akoda no 13 years no wan na enhwe maame no said your mama kai no nyame ene nam sa kwan so negatively asa ache no abaya obetimi aboa no so ho aboa oni dua nyame ene pra no ho ene odi sa akoda ya bedum nti yesre se yemhwe na ne nua ba no mehwe ne kasa owo sa akoma opesen ko de boa no na minim sa ata na okofa obayi ne na bia onye adwuma ne nua ba na hwe no se den yo ena ate aka no so enti nua ba wonso so bram bi na bomodia piano na omehwa akola no emaye na mesra na maka kire emma no so whatever situation you are look at your face hwewanim emma edam na wadie no enye je nkobo tibo nkoso bi abrabom na obsa mese situation said atie bia wotiwe ubenya kunu aware eniti yesrese mudru tibia bia ya ahwese be ma na oba wa brabom no waso aware nyasa on de okeka meyire se wanya yire na wo ye de en so eniti yesrese ya mo so mo hwe mo ho yie hwese wo nso so wo be bom modin sa wo so wo be ya yire ni bi na amada chi bia no wafa eyire a metwa ompoa wo ye oba a wo nso so wo ya yire ye yie enti yesre ye ma no maba wa mo ba no adoso dodo
ɔbɔ trader na wakɔ ware meyere na ayɛ bibia ho eni nti yɛsrɛ sɛ yɛnsua yɛnya adesuadeɛ and adamai ne wo self sɛ wo yɛ disabled nti wo hia mmoa na obia wo de ho ama no sɛ de ɔto wo hia mmoa nyame betimi ayi wo sɛ so boafo ama wa ɔbɛboa na ɔde wo akɔ awie panti ɛma no nso yɛmfa ntu yɛ ho fo kakra judge abusua yɛ second case ne yɛ asɛm wo ehu abrantie bi sɛ akɔmɔ ne fie wafo ɔbaa ne na wo wafo ɔbaa ne nyemwa ba na ɛhyɛ yɛ mo no yɛsese yɛ wo akɔdaa na wo no abrantie ne bi wu nti aka 3 months nso na yere na wo nti ɔno susu obewu na me sɛ de ne ho wo so na ne mo pa nipa mro na me na kɔm no be ka no ho kam ne ne enu no ka ne de besi to ɔbɛyɛ no ho sa na kɔm obɛba wo so isu hana sɛ ne mesi de ade we sɛ de abro no bodyguard sɛ kɔm no bɛtete bodyguard wa abusua a bishop 75 enterprise dealers in all kinds of jewelries papa bi the adami komu efiri hwa eya bishop the osmade ene na somade ene ne nsei ese fatal eye set ene ne de enpetie ye hyemi nyina a bishop ena wo de amame ya wo se wo hini ni na ase na mesu mi chimu no oso hini ni jena fatuku na enye fe fa ye adverts na obi hu na wo mle metobi ti se wo ya yefro wo ji awade ena yie kura ba na wo hotewa fa ne magu kom na fe kɔ enti me pa chew a bishop we num nyina ya ne niam kama ehyehyɛ me kama na wo plot 17 rom kumase abronsan tenten no ayatufuo ene makoma 5 cities asa na wo ho 5 cities ubenya chain e wa bishop nso empopo me pa chew me friend 0598 58 5219 and 0554 304 135 and kwalani nso animu se adwuma efo no nyasem keto akra NS Herbal Industries what's you ti na sansan gu okwan achi razor bombs e ha dwen nante talia propro bema ma una ho bonche wo fui afa eczema onam nani atotom pampa wuti wa ham oba besia bema wo hwo ase ensa ene esuma siese wo de yede yen bomode aso beje ne so ntime hoa ajuti nwa aboso bomu atego so mobro na tu me pacho bomode wo wa wake natural capsules oba ne bema eyi semu enam sayade nyina fro bema ntumi nyuso yie watenkate kwa enese bafo ebeboa papa oba penfo nka ho wo mfishe unya mfishe drum yenu anko ho wo benya bi won crying Kings Walk Herbal Repash Ventures Tinatet Herbal Baseline Pharmacy Nisi and Rejones Koforidia Gabsong Drug Rights Benoy and a fame Koko Uskobi any BB Kaswa Tribe of Judah Kumasi Dan Herbal Missy Herbal Colina and have May any Chris K also ubenya bi na wode edu djuma kanisa enje Dr. Betran edu dada se usisi brayo mu hawo nyema ne nam wayase enam sagade umoja ntimi ne afrisan ye ananse ta chichewa edi stroke ne nam bomodian so obeji bia me ya so ekese o tachima kenten ye ben taxi rank hwa na enkran o kanshi drug lane kobedia richco enafe na naboachi mankasim Jeff Kepus Pene takwa wasa bibidro fie sunya cap herbal any baseline shops ni nyinemu 0247887436 mizo any 5G eno ne de ye niema emro wonomu a emo ahoden enu tie na ye bia ase obehia mizo ewo ho Bekan supermarket sister sewa about post office anomanchi manager Daniel we overseas 21st clinic wa and afi outcome Royal Ventures after Baptist University PNC Ventures wanomanji taxi station na Sachi Enterprise asafabinchi kwa kuachre company limited ukufuridua Eastern region 0243 342 9414 5G
eno an ye de ye niema tabita kum kwada obey free screening e de about diabetes any prostate we live an how wom wo infections ya be ma otadua mu hyehyew sisi ya de da so a obey screening a chew obema herbal treatment massage papa bi wono ma akoni di adanse so full alignment he ya tutu america and crying ya wo Madina Firestone Food Bridge hwa takwa di sunwan so ye wo ho 0202 347 647 21st clinic. We are the sciatica expert. Utu asintini doctor etwetwen yade awudo nyina da yesi information nukuru nipa dia ye ne ready kan kuma se hwa overseas ye ben afa radio obo ase cancel cortes called junction and grandomi market sunyan and kwansa hida da wa na techina GN bank eda 0540 311 311 elder Dr. Elder Wusu wani ena ya woya edesiso eyokusu esebo esiso hu niam ati se rainbow enifrani ba o kan hwe wo se wono de on fedro wuso na mom wo de adro ni mwanom na koye wani ni mu adwuma enten na wani no so ate say diabetes hypertension typhoid koko pomawoto malaria tipayeden den eni sisiyade eye Dr. Elder Owusu ya otakrade Port Cortes ye ben Archbishop Porter's Girls Kumase Kwadaso Estate Park and Tabola Alaji Walako Junction Freyen 0559 901 234 and 0596 198 884 Mami abe okunini oba kokodu for ba ya santoa hey wodi aduro be yewo no krepa be ma otadua na fon be ma otadua na ye mere wo be ma otadua atwe akoshem ayem kro osa etwo henia epilepsy run about koko poma woto brayomu how hepatitis diama mami abe agi din sickle cells any hole in heart o se ene nto ncha sansa brofo kra ene na beto ncha mami abe di wo mu me pa chota no so apatrapa friend 0243 345 392 and 0506 460 208 Boris B chicken BBC enam papa kokwa ya tete se fia kokko na no so na yede halal kramoni na ekum no tinana no muzirimifo muhwipie ye we ye organic ye man antibiotics and ye man vitamins bia eti wa hoden de wo hwipia ejinemu akasa te se abela ba no ye wo 16 kilograms 14 13 and 12 ye wa akokɔ sere akokɔ nsa akokɔ bo akokɔ taa ene de ewo mu bia kokɔ ene efufuo ni nyina obenya bi ye wo Bantama High Street ye ni Presby Church die nhwa Sawase Market Santasi Runabout ye ni Unity Idea nhwe Boku Trading LG Mall Top High Shell Wadi Junction Pacho fanampa yi na beboa wo da bi wo ya de na wo akire wo no frɛ ya ne ai delivery ne de ama 0544 44 44 53 as a phone yes 6 0544 44 44 53 Boris B chicken efie akoko difo brem Judge Medasi na asemi 1 minua ba mfa abofra no ema no de me kan se nye Nyankopon na di ma o se fa koma be ma no abofra nya abofra ndia na me srebra Nyankopon se ko nto mi amen se na kam mosika na fa ko ye adwuma na ke yi woni firi be ma no so ye starting na ne ye kasa no me judge ka se abrantie no watini turu mo edey me na me ka kire wo eti Nyankopon fera ma se wo ma me wale wo so what do I do here? So scripture mu pa Nyankopon fera ma se omra me wale wo na emu nya me fa no se omra no me che wo ba because up to now sababa no wanyi se ka wo ba we na ka hwa kwari bi so mu eti me se brade se kontu me nsem na ka me mos kan ko ye adwuma na ka yidi wote tu mo hwe na yini tinchen because we ebusuafo bemo ba ne ye twa ne nan utimi gi ni nu ya de kire dan ne nan ne kura ye kurokuro ese tu nan ya de kire ban oh sala kam scripture tie no afim dem yel ko se ebia
the dress require ina opiato nchen onglo no dia fa ho no so kum ya so ko omo manya mo honam ba bia kwakwa etochima ne so e ma ne so ya na mo to no so so boy Dabi is it Dabi good ibi and this ba na be ma no die this me ba kanu kura no wakura ba abro and na me see don ye wuni so di wo mu a odi be wo mu emra abeli tito mu sa no ti wakura su dokete me ba cho ni din no Frank Jano no amanfo anim ni di pa ne yaw e na wo so ko school no se bra me ngira me topic no madam me say woni nyando ni jaye no bi anshi mu ma 18 fie ni ma cho en yetia default as when you kanisa no the who eti judge eye nyankopon ne be sese se ye nyina be nya adoye akoma dia tama me etia ye mu ne dwetere no nko na adwuma because ekwan ya accident ne fa so ba ye no nyame aso ni mu eti nyame di be ma ne ba se o ji ba ko fa bo bra komu no akwakoye oba ona asumo yi eti ma me se be ma ne so nhwe wo a wo de nyame na woju free car kese ni mu no because abia ho no accident sia wonkabi wo asem na wo de utia mpeche wo na atwa eye presim eti ese twede mfo nyankopon se obi bia o pepa bia no onka nyame nka na kuma ni emfa mo no mo dwete no nkọ akra no 30 good years afi no obehe no yo 3 ai Michael Safo aye owo mampontin GS ye show ya na Facebook also pe production line o se na any birthday yemfa trended ma frima hwe Sompa de ye ginemu o ye ko akiri ye ginem pa ma frima enie why mame so mu a bra no ye Michael Safo mampontin ye dase wi ana wa kan shiran se di focus eti judge Batman wa nyi ye nanso fa se de manyankopon mina meka kire wo minim de meka for sena manyankopon Batman wa tintuma hwa yiri si nchen ne yensie nyame se wo mo obi ma otwetire ekudi me kwa me bon person menyiska kam dia asha won sem se for kwa adwuma because eba ne wa wo no obeya de kese de ama wo eba no obeya de titu de ama wo ebendum le bia Batman be nu no ho so obeba no sa tam no ana ababo no bejo ka cha se wo entu adwene we bi da otirim wa wo ba na be ka cha nya ye ne be ka cha no se be ma se onim nyansa nhwe ne ba me kobra bo me se woni aponche pe de bia so be me bia na ye be ma nhwe ba wo ye nipa debi wo ye nipa bo ye to sin chen wonka wo bi etimame ye ka se Yakubu be ka se on wate onyame nto nsem ska no me bi ye fa bi ma wo never ko ye dwuma e ma osun nsem nyeska ne se fie dwuma no ye jeje on san dwuma on san dwuma na so aye tomo no ne ade ai ene eska wom eti adofo mra ye nya container ma no ye tebu nyankonya ye nya sam ayini bia jeje wadawuru ma etimi ma na dwuma ikoso ma bibia kama ene no ne de ko eti nyame nka wakomate ne ko wakomato yam na abofura no obeyi ye obekokọ enes ne kwa ba behwe wo watase enfa ne ma no enfa fonfra ne biu enfie no obehwe onhwe onhwe so onyai nyame a wa ma container ne nkum yes na wo yade mu nyina wo ma ba ma ne wo bedai a wache wa ba wo o botai Yankopon sha e ma wo ne wo ba no Yankopon sha je e ti se Frankinya no so hwa so ati ne tunu mu ahua onko wo hwe ne ba na nu ti no wo ba wo ye yarefo a wo ba ba yiwa wo no na sebi wo da wo be so wo be fana koma ne yire wa na fa nwe wo no ma me fema ye nya ne makasi no wo wo ma wo anada wo be show wo pa ni pe jina no wo be show amen adai na mo mani ma ye yasa so so no me difo mo mani ma ye yasa ti ma mi onya omobo enye nyame no osuro na no wafra pape no de tachi ma boche wa no de account no de tom kremo no de sili oni enfa na wohwe ane no de sili na fo be ko ba bia be de dane sa ma me fo me ensan wo be dan wo mu nua oko wo ska wo pro side oko that with the sort wo wie me kura nyame shaw ya dase na Kevin me so imu na ye fa course base dubi na fe ye kanisa entrance na me say second case ni di ano de bombo e pantoma abrante hu wo so
say akomo ni fie na ana yese na yere wo a wonu bewu eh ade nsem na esisi nti aka 3 months so no ba na wo na said de no so na me se bra hwe no wa me yo so be mo wakom no abeba o studio asa wo be ho said de me say net ge besi said de me see de ade we abono no ama kom na tete no me de di form de mo mo sere wo mo gura sa ne ma no wo mo ye hwehwani mu sa spirit no wo mo ye hwehwani mu afena wo bedru microphone afena ko nyami show so asa me chefrugu dia kom no bra fa to kwana no sa no wa ba be trance sa ewa na o ma mel wan be ma tenten gramo ne tenten ne gramo do so free yi esikoma goni hwe wo ba wapem ka vi wo de be fa kon papa trance no wa kom ne de wo be yi atokwan no kula 05549319310548 hello oyibo na wampa na uyese hello oyibo yanko nyabotere bla nyabotere ana kom na ba hello hello Pachodin baby akase free oyibo na suneni yo oyibo yanko do advertising for papa pefi na abranti anu musi oya de adwuma fire na we first ni na obi ko fire na ko police a ye ba manchem na ya be bisa amanfo wo se abranti we mu ni say we fire ni we obi ti esi no mu so ngodum na onya ma tie ni si ese adiboni woni tim mene amad ba tu anye edo ko mo anu bebe na bodam ba kaka bi no ma ro mu uni obi akowu ni we ni hu nya omobo obi aya ka ni nan uba di amani be di no usu be fa akora na akọ ajewo otrim adanam na tani bi pade apusa unu se ba wale no ba o be fa ni fufu wa tani life amanu na nyame na ti afa ni kapa mitimi bi so ya na makuma ya mi ya uja tani amamu edi na wana ni amamu ya manu ena woni ga na no bi dia mo edi wa o enje una ba la you anu se mo edi someone to you. Yada say oyibo no majo baby a obi ajo amechia. Hello. Hello, good afternoon. Afternoon sir, Pachodin baby akase free. Pacho from Israel. Israel ko. Hey, it's not program here just what kind of problem today is right? Oh, but that means you know. So, I don't know. I'm saying you know na me am tell you akara ni bia the oh me no ba na ti din ba so and I was talking about the balance it is on the grass that any manager when the man will no that and some contract across that club the market hello Pachodin baby akase free Pacho, yes, I see the Mikasa free teach my. Hey, I can't quay. And fire the one here. A Benjamin, you can't know, you see. And there's only Benjamin, I didn't obey. A Benjamin, I took Sumacatia. Now we see no. Why not the cra? Roman Adrian Bray. Yo, it has. Hello. Pachodin baby akase free. Pacho, Femi Asante, Kazafi, Mante away. Yo, Yanko. The Pacho Beman, more the Patamano for Bar, knew him down with it all. Or then the movie and after the go I watch a hot roll. About Minimin and Mamma Beman, you are close not to us in a empire, some of them need you. Or some of China to Parma now, what children, man on training, Madame. Yes, we are dancing, Papa. Hello. Yeah, Joe. Yeah, it's you. I saw my cousin in Tampomidi, and I was Japan. You and I caught into way. Lanisha, Messiah, I'm back to the Mekan and I say, Yamin. You now on Van could do the Neko. You look at Piano on one of the year. I'm a man who I mentioned it. You know, that one on any.
Yes, hello. Hello. Pacho di baby akase free. But so very ma be because free. Yo ma yenkwe. Mo ye adwuma pa. So Ghana from me be into the. We can point. Sita kana so what if you said yourself okay. Wow, Obama ne kwata 18 years. Abosu me man 1 year. E dey dia 5 feet from man say. E wo mu 30 pesos a day. Na mama, o mu try na yere ne say ne man e dey o mu di say. Sane beti akola. O ma se no se ne kwata da ne hwa so obi di ko. O to to ne tan ko be hia de tin. So di awo mu. Right. Uncle. So yes, I'll be so any money than a corner, let me nothing. Yo. Now, come on, you my family. Hello. 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 Pacho di baby akase free. Pacho me kase free tell me Paulina. Techi ma bro no be ne no yaso. Me pacho kente. Yo, yenkwe. Me pacho na mi be kan say nyame enka sitana kuma. Oyi na ni fubia no so na nyame abo ne ho ban ma na wo ye no sa nyame na be hwe akra na ama no. E de urade ase. E na ba de se de ba so. Ma le school mi fe ejuma nsi. Onya ejuma bia no ma sitri. Abayo wa no de be fa wo be wi afi na wo be kire luta. Kwai. Bitu ye ne abi krasa memfa kola amla nso memfa anko be kwa kogumani mu ase munye kola amaba no ye nkora bone. Hello. 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 Una chat odi baby akase free. Pacho. Ete bulia sante bapa e de kum. Yo e de kum yanko. Mesho ni abane de kupa de mante. Kolano Yo, yadase. Yadwa friend nyina si. Yako computer so agede na fe case number 2. Yade atwa so. Ya obi benya nso a na free yare ama me no mienu ansenso ye yare kro ya nanso eni universal natural clinic ada romanti ye mobo wo yare ho bebre sansa wo de bedan no a wo fa be fo kwan so eni ene nutahini eni nubra kwan so asa wo yade wo de ne ye stroke emubu yade yi ana wo to ase na twetwe ho woposo ta ya wo ya eye no mpemu yare universal natural clinic sabra ene massage ni bia ba fu ni amapa eni animdefo eni wo de be miemia nkakran ko sisa won so benya wayaris ana wodia no eye tridi yade malaria typhoid yade di ana hepatitis yade no ene hawo eye universal natural clinic ana mekan for dia mawo yefun yade de eye munketo akra yare bia hawo no fa bedan universal natural clinic na doctor fo nimdifo no mo show ema wo ho ento hwehweyen atonso excellent won fie mu ho a kokko wanim kakra won sani fa so be hu universal natural clinic ana fraying e was 0556 244102 and now 0200158272 Universal Natural Clinic Nyaminti Benya Yarisa. The glory belongs to you. Jimmy D ekwan papa won sabetumi aka osika a wohia intemgyinafo biara wo zipay so no won sabetumi aka wo MoneyGram cash pickup token ko zipay mobile money so asanso edi 10 cedis na ya sanso de kasamre apay wo so yi usika wo zipay agent a eben wo na tua entity ekitwe ebipe yi usika abie biara a wo pe a ohaw biara nimu se wo pe MoneyGram fa wo mobile na bo *270# na fe wa bo option 7 na wo wia wakoyen agent awudo a eben wo akoyi usika yen ho no nya wo pe na yeye bank for bepon na zipay mobile money de ye boho abre biara Jimmy D akwenye bebre a akwansidie biara nimu na emum kai se nsise kakra wo ho
madi ho ya pa o ne nemre mu sa wo mfa wo a enye tabita clinic na wokɔ me de heba de me nkɔ biemu ya kwa bre bɛkwa wo hu hwe ejadu nya abotre na tabita de omo da soronko nti masikyire ya de yi obetimi ahwɛ me mema sem so kɔ fam o me dwonso so a me te yaw na sɛ ne machi kasa tutume na me nan so aye titiriti ebetimi aye sunsumu ya de o o ya sure me dwonso tentem na ma me gidi sɛ me prostate ho atochima na me ti sɛ ne fa ne si dwame na mani achi woso me stroke kra sɛ wanhwɛ stroke de ne ho bajim ka wakoma to yem tabita ene wo last stop omo na akwadare wo diabetes ene prostate ya de ho na omo kira kwan wen tabita ewo kumase sofolai woni alignment ene di animhwe ewo sofolai ene patase kwantempon no so enkran so owo medina firestone footbridge wa afei owo takwa ena takrade telephone 0260 1962 19 0260 1962 19 ene tabita ya pomodini 21st clinic aye sciatica expert sciatica no wo nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu wo to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma je ne wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkoa womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a womu gidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert one me ye sciatica expert abusuafo matade ye hyemi efficace collections the chimai eye shirt na magimi printed skirt na memiemu ankasa ekwesa minu ekwesa ni shop cars collections obi wakota de techima house me koto ne tema me de me ton techima ya me ka chirewu se me ton techima today oh yes we na no amisi bi pe ufoni aponche kaka misi hwe kam ya techima kam koto obodom kotoko aponche na wa nyina achi no de nsusu akakra ho kwan mu na wa wudi fufuo hia tumi se nkware ni wudie pa chaw Cash collection was see me akuya. Any jai says and fuka says or te kama any entire papa di bi wo. Ufi 21st clinic. Baby 21st clinic na pe now call cash collections. Near my papa. Well, apa chibo mama cancer. Apa chibo apa you call techima no. Apa because you hwe ya na me say what you say. Apa me nua no. Pesa. One no ye NPP organizer on Kransan of wow ni many more fedo ni kunu na na mo ati tini shop ane yenya birthday si ni enko case number 2 na yenko yenim ene ye man pussy nana boampem yeboa hey wa wo coat chen no se coat one day that wenya ne mahwe yenye coat buzi wenya o majapade obeje o mu coat ye niema edi ko Facebook bibia ono ye wo adwuma buzi wo ye adwuma so enti ene odi na oda na ne abo a ene bibia adam so ate ai na ne binim so de ye bo akra ene odi owi wa fami kunsu di aka S5 from no odi enti ene buzi di birthday enti ene atempeto ai my buzi no o coat o bow tie ni obi ani ase yanko enko yanim mo fa de aka ne mra de aka ne we mienu kan ho bade no ano no mumusa Resford ni ka achire ade na mpesa mo yes school fees school fees erade nyankopon ba ko pe na dan komunum yesre ka achire ho ha mumusa no ma send am no Resford kra bebu sai e na me ka chire nti mu ka achire why school fees pa cho hu ka achire mu ka achire na mo me yenye na yentie nsam firi ho maame ye ja okwan why nti tawakoma toyem ai danase yakopon hira no
Urade nya ne kese o mo ne kwatenti ahoden wo mu sika odi ade na ma wonu se urade ma nya no mo urade nshila woni na sefo o Jesus name amen yo enti ma me ye ja kwan wai urade nshila mo nya ko nshila mo onyame emfa wo enko bebi a wo kwa asomdwe mu boko na bibia be fine wate ma bibia ha ukra e wo abrabom rest ipa cho wada roma bra be hwe na yenhwe bibia kama na e ka chire ni de odi na chia o tudi abai wa bi achi ni ba bi kura one na eko jana dwuma wa tudi abai wa achi Rashford me di amount ti bomodi ase ubeti atuma ma isisi awai doctor transfer introduce you case na na wawrem na afi yakwenim case number 2 wawura kwabenedu bla ofi kro be so na bai bremes kuma ikuro mu kwan so wutimi fat achim da na wafa achim da achi ase na wo bremes kuma wawura wo se akomo ya fa na minima de kura ode ba enti onyame ne yebo afo papa yo bodua so de akom de obeji bodua your bible your quran opede he bible ni akom no nyade obekom odwane peja kosoro eye me kwabene du mikra bible kasa se bema asema meken trodo antronim onyame boa me oda edu ewie adawodoma ewie de me baya boko ma woni so ewie de me baya boko na masemi na ne se wo mi ameso a me ni free kakra na mu se me hu ade se sunsumi twema me hu no sata me pan so be 7 years more hu ade sunsumi twema me hu anye nipa me hu ba se me hu ade na me kan se me maame ana asa me na mo didi matam afi so sa me da me kata me da so no me no so batim na me ya ye me no me ne honhom na ya da kata no so black aso ai so me so kanisa bramu na ba bi ya keka koro no ani ya ye nyan nipo ne honhom da kata so de me nya me na me betu yo tiuri kasa mo ba betu honhom be betu me da se kanisa haba center ya mraso ya monitor na ya nsole so e de mase se aja mude mukasafide ahwemo na ya maame ni case ni kura no ni we case ni kura ya another confusion ya dasi ene adomo a ye kanisa ho asem na ya kan yoma bi e ma manfo Thursday no me ko borga me ba nura na awon wasem wesi ya ni se ye di nkomo ene maame ba ko e kan se me hu se uton aduru no ana wo kan aduru no asem me didi na ene me kunu na mama kotobi na me se adan oso wotu kwan ko ba bi be 1 month na nani kun dwumadi a wo die ti se anadwuma no na nkoye ba no usuro se sebe obeka kire no enti sa mbran ha na obeka kire se oba ne ho ye ne de enti na waye din kakra oso oba ase ha na okọ be 1 month no papa no to adu no oso no anu be 2 3 afi odu fie be 1 month no he na ni nkomodie ni ne dwuma odidi ni no na asesa obusa ne se na me ko ye wakono no no so me se ye kan duro bi a ye kanisa ho ase na ye se general well being ese yarwa hodo ese infections na eboa mandompe ene apomudene eitimi ye adwuma yi ama nimpa apomudene no esipi na esita eninti ana mkoto bi no me se ene ya taanum na duro no akoyie pa na kire se eduro no ensem ahodo na ya kire se eduro ni betimi aye no nyame tuminti ade no eye hwampa dia na ye kan ho asem a wo de fa ne se ye boa wo de ye se o akwatintin na no na ede nti wo de fa ne se me boa na bo wura dosto bi e ben wo ana se pharmacy herbal center bi na koto eduro no de ba ko bi kosi utable so na de numra na pa wie na nimre wo de num ba ko mienu miensa wan kase be dia dance se enu na wodo no ma ne ye keka no eko obi waposo ye wo ya ene weda oyi asedi weda no esi aye ene awaba ehuhuraba na showdew na
woda wontimi na obi abɔwa obi ahwene mu so nsuo wode wo de no wobɛhu sɛ ɛnam kanisa no a wonom nti ɛduro no yadeɛ no bɛba deɛ nanso ebia na nyame afa so na nsunsuanso bɔne a yɛ a wobɛnya no wantimi anya ne saa na nyame afa so ma wodeɛ no ɛkɔ na nka ebia wobɛkɔ hospital akɛsie mu na ɛbɛgye wato hɔ na wobɛtue sika ahodoɔ na ebia yɛde nso bɛsi so yɛbɛyɛ wo nneɔma bi a na nka bɛma wabɔka no na nyame afa duro baako toa baako a na mmienu nso a wotɔɔyɛ no na abɔ ma boost immune system no na ma watɔ ma mema one instances bi sɛ yɛka sɛ aduro bi boost immune system na wowɔ gyidi a wakɔtɔ bi kane no abra covid ma ne yɛka immune system booster a obi nyini ba na me nka mo wahunu sɛ aduro wei kanisa no a wonuma yɛ sɛ ɛboa boost immune system no sɛ maame bi a ɔne yɛ ti fie na ɔse ne mma no nyinaa anya apollo apollo ya na msɛ wopa me yɛnkɔ bet na nom kanisa hwɛ apollo no bɛyɛ obi bi nyɛ wo ɔsɛ na so kora nsɛm bɛani a ɛna adan na wogye akyinyɛ nam so sɛ menim deɛ meka kyerɛ wo adeɛ no deɛ ɛtumi yɛma nipa no ɛna meka wode nom wobɛkora afa ayi kanisa no bi gu nsuom na fa nsuo nwunu kakra na fa sɛsɛsɛre w'ani ase ɔsɛ na so kora deɛ woyɛ ahowadeɛ o wɔnom ne mma no bɛyɛ mmiɛnsa obi anya apollo no bi ɛma ne kunu kora yɛ bi ɔno anya bi this mepɛ sɛ wohu no sɛ yɛsɛ aduro bi ɛboa ma mogya ne nsuo di wo ma firi sane a ɛyɛ adwuma na sɛbe ɛnyɛ sɛ yɛka sɛ kɔtɔ bi num kyenkyen a sɛ aduro no bɛyɛ ama wɔ nti ɛne yɛka ho asɛm anaasɛ yɛaba afidie sɛ yɛtua ka na yɛpɛ sɛ wokɔtɔ bie nti na mmom yɛkyerɛ wo deɛ adeɛ no bɛtumi ayɛ adeɛ no aduro no tumi yɛ nti ɛna ma kanisa no nyame adom obi a ɔbɛtɔ bi yanom no ɔnya sususuaso papa nti sɛ yɛmfa ne sɛ bɛrima duro ɛma duro na ɛyi white ɛma biribi a nenam ɔbaa yi mu akɔ na ɔbaa ɔwɔ fibroid no ho atɔ no obi a nafikyiko mu haw ɛyi afiri wo so no na ɛboa ma wo ankasa bɔdi no ɛnya ahoɔden bi na yadewa ahodoɔ bi a yɛanka wonnim sɛ bɛtumi asa no kanisa no ayi ne nyinaa afiri so ama ho atɔ bɛrima nom ɔbaa nom akwadaa tenten tietia tietia wotie bia wotumi nom bi hwɛ sɛ akwan tenten mfa ne sɛ yɛbɛdu ɛnora sɛ yɛfiri yɛbɛdu na abɔ bɛyɛ 9 nima brɛ mi ti pa mi sɛ nnakora mentimi nsɔre ba nyame adom ɛne asɛ kora masa wo so me ho kora ka ho mekɛn ɛyɛ wo dɛ ɔsɛ adeɛ ɔmema woahunu nnepa a ɛwɔ nnubra ne habambam ɛma wonya gyidie wɔ nyankopɔn mu hu sɛ ɔbɔ adeɛ bɔbrɛ nyame na bɔ nnubra ɔbɔ habamba sɛ yɛnnini ɛfa sɛ yɛho yadeɛ ɛbɛsa na ma nyame tumi no adaadi na sɛ ɔkɔbɛsɛ de w'ani kɔto biribibi so a ɛyɛ artificial na kyerɛ sɛ woamma nyame ahoɔden no a ɔde bɔm habamba nnubra no na akɔ fam nti na meka kyerɛ wo na mɛtiwfo sɛ wodeɛ to kanisa no bi nom no hwɛ adeɛ yadeɛ bi a na wonyi nni mpo sɛ ɛbɛkɔ no ebia na ɛkɔ aduro bi a yadeɛ bi a na wokora wonyɛ wadwen sɛ o ɛbɛkɔ no ɛnɛ me ne wo ka sɛ yɛnam dɔmaa kwan mu hɔ yɛkɔ sɛsɛ yɛkɔ rounds ɛfa dɔmaa nti wo a wowɔ sunyan ama asu dɔmaa akɔsi burahan fa bana yinkuro bana boase yɛbɛfa hɔ nyinaa ɛkɔ abase yes yɛbɛkɔ hɔ nyinaa afei wɔn mo wɔ wode suma ne ɛba ayi hɔ nyinaa nso yɛbɛyɛ bɛsi sunyan nti mesrɛ wo a wɔ area mu hɔ a wo so wonya duro bɛɛ nɛ yɛfa hɔ up to next week no yɛbɛfa hɔ nyinaa nti wo pɛ bi atɔ a ɛno ane sɛ woafrɛ no masi a mebobɔ so 0247 88 74 36 0247 88 74 36 and that's 0202 990943 0202 990943 wo frɛ no mashi baabi bia wo bia wo pɛ bia to akugu stom ɔsɔfo ma me abobɔ baabi a wobɛnya bia tɔ so me ka kyɛ ne madin ɛne wɔn kra wɔbobɔ so ama wɔhu sɛ ɛnkra kuma se takrade cape coast baabi bia no a wo hyɛ bia no wobɛnya kanisa ato anom ɛma yadeɛ ahodoɔ a ɛdo koroɔ no afiri so na afei memmobɔ na pɔ so na mensɔre so na memmerɛ no ɛyɛ ayɛberɛ deɛ mekyerɛ wɔ m wɔnya didie ne sɛ aduro no deɛ ɛyɛ nie tie nie aduro no deɛ ɛyɛ paa ne sɛ ɔbaa bi a sɛbe mesrɛ meka wafikyiri kɔ mu wɔ haw mogya ne mma yie ani tuntuntum wayɛ ase wie wo asɛ wote nka sɛ biribi ne nam wo yam mesrɛ wo
wo de die chinye ye se de Thomas no wo de out of curiosity ye se de mi kan nyina fa ne se enye nokore na de kotobi nom na ye hwe se saa nyadwa hodo a ama obra ne maye wa yase ye wo ya ebe ni tuntuntum eyi na sabe anadu bi ne wani su briw de bia manfo bi ehunu se akosi agimade ne de se wanhye tra ankwa adwuma na wo hye skirt ya na kyerɛ sɛ na yase ewie no mepakyɛw kotobi na de nom na hwa de afi wo yo ba bi wonim sɛ wahimfie ho nkoyie enyimfie nkoyie ne sɛ efufu nsu fufu bi gu pampa bi gina wo nika ase fanti ase wa sabe wo hunu sɛ nneoma bi a ya hunu ho no wani nye ho nneoma bi a ya nanka wote no ma nkoyie ma wa hu eyi sa katoa ya na nsuo pimples bi sisi wo ya na kekawo nka wo ni ba mai di ehia nsuo no ya nka ekokoye ba no na asansane na wote ho na nsuo fufuo bi egu ya asehyehyehye bi na de nanka wo ye enu anadwo se ahomachi a wo ye ni nyina no wo ba adwuma wote office na so wo kodwo nso ni nyina asa ba kafra yade emfranse be yie enu nya nnama wo enu nnama bi awo ho aye de ama wo eni ti ya na ye kan obi se o ba ya ka se eya wo duro da bi awo na nkase nye se no na bema ba beda oyem na mum yade no ye wo no enne atwetwe esi sa wo no ho kwan ema ebia ofale pientu bunum ni sa bebia nyame befa so ma wo no sa hawo no akosi se ekosi aye osi akwan ma nti kosa yade ni firi so wo sa yade ni firi ho ema white ni sa ade ni nyina firi ho ebeboa ma watimi wo so wo afa ho afa ba ade sa nyoma hodo bi ho asem na mekeka kire nti kotobi na ade num na se abia wo ho na aye timato bi abam na ma ahemfie ho ntwaye na ye sansuo no a sabi ba mai ono di ahia na asa abade a nanka no wanum kanisa ne bi na yi saade na yi white na yi nkeka ye firi ho na ma wo ankasa ho ato afi wo ba man so wodi nka open a ya nkwa animu na ya de bo ani atinkeja ba matintin gram fefefe ya nka se de wa kokoro ase nanka wo ye adwuma nanka wo ba ye ni age nanso wodi ani ntini nyeyie na wanum kanisa na ma wo ankasa wanya ahoden na mo nso atede na eya na eya nka ko ye adwuma bre na tumi kokwa wanimu a na tintiri umpomu a na fe wahunu se ho ato jeje afa na epema yi de na odi baba de yesu na che se ye beko ye tam no so eni ntimi mesrew wadawroma mesrew koto kanisa no ba bi eto bibiduro ena memre nti mempese ma wo bi ndi ma je obi ba bi a wonim se ye to bibiduro bi abowura ho busa se ope kanisa nyame adum baseline pharmacy say baby abehia ne car ni bia busa se ope kanisa wom obinya biato from Kintampo to Nkran from ho to Walewale o se baby bia ya ubehia ne car baseline pharmacy car bia no busa se ope kanisa obo de be fa so na wonum a wo yade asebetu ama hwato me da se wonya so atie me say me number si abetimi afre 0247 887436 0247 887436 and I said 0202 990943 0202 990943 me pacho wa yasi na ewi wo moja na pese bi mu afusani yi na opese o sabi body no eye adwuma yi a mesrew me solo so mako yesi tamu so obadi nchira me solo so wa wiye bebra ka ho sa wani ma ga etesi adwuma ne mra wai maji atu nyame mo ebusia kanisa na watie no edupade bomodi so bejibi new scientific clinic and diagnostic services Dr. Nimo sa wodi e bentumi ntramu be matedua wa hawo mu ovarian cysts fibroids any sayade awodo premature ejaculation any erectile dysfunction any penis enlargement any vagina tightening ni nyina Dr. Nimo oba utumi so ya branch a wa redare wa ben e wo nuro mu papa o so de yade no o hye ni root cause asano de draka bomoden ye watonso mu na akojanhye ye ni adanse ura bank de anum hye and Crime Circle inside Futurama ye Bangoy filling station ni NS Chemist de anum hye 0244 807 687 ni what Universal Natural Clinic ye numpe eni ntini mu adwuma se wa poso pa wachi ene sa de ni hanipa wachi kase wachi bramu sisi ukoto dweke ka boma wo ya bai oje ho enye eno na nchen ye malaria hepatitis ulcer ye mukuro
adwumayɛfoɔ no anim tete mfidie ɔm de yɛ adwuma no deɛ ɛdu twam yɛwato nso eslan yɛbɛnbɔ nsuo mu hɔ a frɛ yɛn 0556 244 102 and 0200 158 272 dimpa ɛna yɛka sɛ dimpa herbal mixture sɛ malaria typhoid wɔno mu ato no ntimi ne di na onipadua no mu tutuo no ɛyɛ mixture ayam kuro ne dimpa gastro mixture wayam kuro ɛma woni moko woni anka woni abrɔbɛ wobɛdi ama awatɔ menstrual plus brayo mu haw yeast infections ne nyina da bɛyɛ firi hɔ wobɛnya bi omisi eba Jeff eba mankasim pene eba Cape Coast nimdeɛ ɔtakrade nana boache won kran ne tema ekus enso ɛwɔ ashaman frɛ 0248 778 899 Diamid Diagnostical Center Dr. Marina and Dr. Joshua say liver kidney prostate ulcer and it was spine wachiri kasenu na de ama omaji din omi fibroid ye new operation enti wo awo kuma se a ye se be of fibroid operation usuro no wo mode ansa wo de be ko na wafre kuma se 0267 8018 289 and 0207 515 623 and crying 0243 176 119 Kevin was ready ebusia yenye birthdays in front of ya brantie na was bininda wey ya maame Mrs. Anita Oseibosu Mama Mopa I in bank kasa Mama Anita Obatampa Mama Anita Odina Oda Anne yese beme bia be ye no ba papa bi edi akire ya maame Anita no won kasa enso ye dwuma no editaye papa Reverend Isaac Oseibosu achi ene ya Mama Anita birthday nti ba bi obia ya wish no happy birthday ablaze for God we ye Georgette from Pong Miami me di na chi ne ba Georgette nti we ye Miami ba or London nti uni se me fa the number to school fees wa bodam nti who say or what thick lip e fie japade I very sexy lips and I'm a bay e kura no Georgette and they would do our damajwa oh mama phobe bray you have so many aunties your grandma your parents your auntie we wish you happy birthday darling go out and celebrate your birthday with much blessing and abundant joy hey mo fare to so goofies ade how wa be picture be ko kan nyina we ho na ne mame nana ya ene auntie Amasaba mo credit and the money akola ni mai papa ti na Georgette birthday majwa rest for the year twa me birthday ni ma me why me fama no fantone start and na bra Emmanuel ne de anyway Emmanuel but wa kaba ko school fees Emmanuel ina kwa ofa kito o New York onu su di the school fees bra Emmanuel onu su New York free asante achemago na ene wodi na woda wo New York anti ye mano happy birthday abrante wo se na woda no hunsu obi da woda em na yede ti me hu sa na de achira me ka chira na sa ta me nim na da me ka chira na obedi ma atam ti efi wo ko na me hu bi wa me nka okay te di ma me din yin ade no me ko ba bi ayase hu na ware me na me nso mabusuem no me bate sa akom ho ba ma hu so obi kom ana me maame ana mba pa no obi a nka nche me say ade we na pesa du wo ye adwuma nti me de ade ne chinchin sa me pemboa me kwa ha because me ye adwuma ye na ma ye bia na asai me kwa ha mo say akom me kwa na mo say akom na afi na kwa yansa me da me anga me tumi ho say me kita bible me de ye nyame adwuma bla adena mu nyina se mu be boda mu anoma fa baabulu usama oge onya nyu se ase we so yatia ma me de kaneve adanu adena yakom obi no beda afa wa fa baabulu masa wo ya na wa hu ne ma tutu ya boda mu
Tuba so da bia no afa Bible. Ade me hu da na me kan o. Ade no no wani so na dayem. Aye dayem mada. No afa Bible. Me kan ya ayaresa masa. Ano ya dayem asmo yesa bia. Hunam na me yesa adayem na usa ya de no. Aya hum na mentumi kire se. Radi nyankop. Adwuma na me na eye nyame ana se. Eye eburonsam. Ko metumu se ebi wa maso da na me kom. Ebi suma so anya kom na me ko na me wa so da ma ni ko wa ye ya sore. Ntade na ko emi. Mama me dwunu so bia. Me dwunu so bia ya me se edi adwuma. Ene mehie o. Ye burade. Nipa ba akofo no. Bi wa ba so da na ya kom. Bi wo so ba so da na. Mo fra posu jenu mo so se ma ene. Na se mu area no edene. Ka se ana fense ebi wa ho mo pese amo ben ma metumi ka Jesus no mo adwane ko ba me ko so fo be say Jesus na me kan ana sa so na me yeni na aye ahom na no mo yere omo yo omo sa omo chem say sa me de won ye adwuma ebedu ba bi me matumi aye de bi won de won aye so na sa bibi ntimi dem na me sa me pam wa e wo dem wa yes wo ni oba bi nyim sa case no e wo kura na hia me yes wo si wo ba ni wa wo be wo se de no ene say okay me pocho na sense me ba ha no ma ba ha me ye be se 7 to 8 years money wo be kumasi na ahom na won pese me no ba bi abetena oba bi aban ma omo ba oba na afimi nchen edi na udi hu so omo na epam ma no o mo a so omo ba me physical metumi hu e ma na mema metumi motia me hu nti motia na di wachi ani abosu mangasa no mu di wachi omo bo me di ma metumi so omo abo me di omo bo awia kro omo bo me di me de phone to awia me de phone to omo fa phone no koi me discuss to omo tumi fa so nti oba no nyim no so omo yende oba no nyim no omo say ami adwuma na wasa me yara me maye ana afesu nka ni kwa sa me wo ande sama ko wo de ande na da obeso da ya no oba da wo da yim bebele ya ufi Sompa FM me ne hu ma wo me na wo be 3 ana se 2 bra nya botre maami wa ya one ne beda no oba baba wa na abrewa otumi sesa no otumi ya baba wa ana se maami penyi na oba otumi ya kokko tuntumi na oba ya ba oba no ranso se na dai ni mutimi kopa ma utimi woso no oba no oh menene nko menene na nto aso ba mi no ba ko no ana ya oko tambia ba ko na oba ya ofoso ana wonso ya wode na bi ofoso mi ba ya na me pesa maye so na fi obi hu ana wode ahye ebi so wa mi ana ni se wa no so ase wadwene na toche ana bojo se wadwene no entoche ye clear entoche ye me pesa me ana me pesa mo po we bi am ti be dasa no ade achinya ya na unipadua ni mu ye osey adaworo oh sa na ade ba china ma ye basa ana be se na amete no ma anam sa ade ni nti obe ma no ye adwuma de ana atwe akohim oh ye adwuma physical no so first no de nyame anu ko first no first no nyame friends o mo mama na me be man ye adwuma ba mi de chinchia asofo ya na nyame adwuma na ne fa kwa so de dem ni ntuma we na me a o de beto ami me ade mi de chia ble nti se ye nya o de chia ble pa se no wo no ye hunu sakom obi abeso dae na wo pirichi obi abeso dae na wo ko nti se mu de na apeso de adwuma anu na me de mente me wasin ti me pam wase me hu bia oni no be hwemama wo because ade me de chinya yende me de chi ana kumasi am me ese wa adwuma na ese me adwuma wo ye de adwuma ye kra me ye mesi aw no ba na wanyem no ade nchi no mse wo akola na wo bewu Sompa awo no na be ma wone sa omo ana makoba bi so anu so ya kan sa na nipa na akoyo kan so ntimi nya wo hwe ha oye se me nu won basum ede yesum asole nu basum na asole de senye boni ade na wanko edu ma asole me no ye kakra me ko be se 3 times ade na ujaye na no ma na me hu o mani so no enye se bia asole na enye
Esa uniema wo hunu dɔɔso ma sameka wo be crazy o om di say ya no wa crazy na ma wo hunu dɔɔso ani ya wo be bodam wa ne sɛ no de pa no de no ma me ho no de na me ho ade na me ka so ebem ije so ba de no wa fe ho oh mo de me ho bibi afa me ho na de no hu ni sɛ na de ho anu na hu ana me ka say me ho ade wo dae mo nko a sɛ ho ba physical ne ye amo aspect na o da ko bombo krat we bombo I be je we krat we shit bombo krat it is say no de wo pese ye hwem a wo ne say ada say yakom but yakom na wo nkom ana be kom so say wo mu fie na fie japade wo mpe edu wo mpe kuku a kukuro mu fantinyi o ni wa be wo mpa kom no ana ye mo ban na my ashe kakra ma de we omo ban ya de bebe o me bo ban na kom ne ma sa ka me boy krede brengbra na ka watie si so funsu kura do me ka bo be bo ha no wa kom be te akwa ma bi me se champo IBJ se wo fra hwan ko fra bai me se champo ne simusi Supreme Judge asamwa abrante yi kan efia ya wo no tu mu na saa akom no e wo honom but wo mo amfa anya adwuma entene namoa ne bia na sabio mesemeka ekeka emrante ne maba wa na bia wo beba no ene ono no seneti ye seneti anya ye na akwakoka no enu ntene ko na na nko ne tie no na ese nko hwe na ka sade na abrante no wo sha no no wakache no enko di hu adwuma o emata bebre eni penifo bebre so me nkolate na nkwale ka se kwalo tum o peninsam wo se enso ni nya so ya na etadi enkoda no enya eni edidi di mu a wodi anyini ya wo ye adwuma enye yie sesi woni na mo asofo bebre so asofo ekura me hu se woduru ono ma wotimi hu se weye ti amana adwina ye bebre ono hu se okokom eno hu se woko Kristo ono mo enu nti no senka judge enka wobabo ano dia kan ye me so me said ya fa so eni se ebia se ne wo se bua nkrofo no ka de be ma obi na ka wo mo ahwe me se ye ne atia se de ye ni sa ani no a yede ebe boa no na je say enka wo mu except kwa na be na so no we before Paul test case oh be review odi for pa kwa so ho no mo de be asam do ka ho na asam ne say ye ntumi ensan na busua ehun enko buya sa de no ko fanto kwa bia na bi ba bia aba be ka no o ana me be bi ba bia aba be ka no asem yo odi abrɛ no ɛyɛ nso reka sia odi fo pɔ kwa bra ye wie bɛhwɛ no wachire ye bɛhwɛ no wachire ma mele montete hunte antiane fa no ko gyina chire ho fa ko gyina chire bo ni deliver so chire ho Judge last na me kan asem bi say youth of today no in fact omobo kyerɛ sɛ yawo na beto abusuam but onim the history of that family onim abusua no bi efire de me nana we de no otimu se no ye comfort se no ye sofo se no onim enti bibia free omo awra enti e basa nso so a in fact obonefo no bonsam oye dada for deceptive spirit enti honhom de honhom nyame honhom wo ho e na bonsam so honhom wo omo nyina nso nipa mu na omo fa ye adwuma enti aya apere sa honhom a ewo fie on prepe no omo pe obi de next asianan de na ye adwuma se de na mama e ka no omo mfa anya adwuma enti omo pe obi de na ye adwuma no om di si abrante no nso so ignorant onim ho hwe e na ejije no enti se ye nyame na de ne be ye adwuma se ye enti sa de we koso bebre e woni pa bebre abrabom ama binom afa ho free se eno na de atradi fo nso se de akoti sorry no de ate sorry onim se mfiri nyame o onim se nyame tumi na ye de eye adwuma na nso na emfiri nyame
enti nia ya kan se de modi kan gisa abusua no ebem na nanu no onimpa ba wa mpeso obekire akoda no ye akoda bone na abrantie ebre enti abusua no empanimfo bi ewo mo nim ne ekoso no enti gisa ya consult wo mo na nyame tumi de aburu tumi nyina so se nyame so de obeye adwuma na ho odin betimi ahwimu every sad deceptive spirit na nyame edu aye adwuma because wakoma epe nyame obi oho kra ozo pe akom no ko obeje yi no kra no aye eno so se ni nyina ansa nkire ne anwanwade ewum aha wanum awi pe oh my wi manu mi da ebusia foi me poto wi tofe wi tofe wanum wi pe mama no wi da na wodanum me jabe say 15 years kra che wi tofe Divo wi tofe ma me asona me ma dwum da wo pa o sa ye correct me hwade ni di na me say ade wi tofe na me say ewo mo je na ya dwuma we anya sam ko to na me kita pacho we ye me body for integrity keeper school for na integrity keeper school or ye admission na wo mo se wo mo extra curricular or they can no ne career and professional day talent show fashion day and a table etiquette e be cha akoda no said you used to fork and knife no me ade ni kapa bia fa de manko 2020-2022 BC uba kwada so municipal one ne top waji placement nso a wodi bi call presec Wesley Girls Holy Child and Prempe wo bus school wesu e bo anof Senate flat echi yani IPT nyankyerene asi road and edie no hwe na fe yomni ukes nso edie no hwe enti frɛ wonom na fa wo ba no kɔ 0553-408-898 and 0547-107-443 Traders Farm and every bidie part ye se fie bie bi wom office bia ka bia mu so ese ebi wo ho na tumi aboa wo yefunu so mu a na otimi dia ko wo yade ama wo ato untimi nta ofura hye wanum senya hangover cholesterol jijewo sade kum me pa chewo osa fa bi gunsuom nanom ba bi eto no bia wo benya bi e wo Freddy Menz and Heba Pidan Colinac Misty and Blazon Requa e honso unsabeka bi zipe ose ye discount money ye di ye nte ohwe na ye mum no ye sama usika fa phone na dial *270 hash option 1 o send ya *270 hash option 2 10 million bi abesend no e che 10 cedi zipay o se yenim se light off ho and a holiday ye di boy mrane se GD d4 bremwe asemos je jadi we de se ye be fe nua pa na obem obechire obehwe na chira man wonhwe na chire man because obehwe na chira man abante wabre o jeje waka ne sa no etimisi o se omono eya ne santasia na ekukuo na mo tia me se de achire sa ero ne ya mudi sie no ande obebre sa se unana na amowa na akoya kra on ne mchinti ablanti wadawruma yenhwe kwan me faso be wabre onya akobetwe no na nso bede wo huo mu edidi ni nkura buma besisa na na tade eche no ti ase omu a omutimi wuro honhum atade fi me baby wanante asofo ne ade so obi antumi ye ontimi ngro nsa o se de o kan na gese abusua no ehia we ye fe ti adu se wabusua ni ana yentimi mo awo da bi ase abusua we na je hunya busua ni bi ne nyina beta eche ne ade ni pa na ma ana oni enya dwen yeah no mu nim dia kwaso ma bom ma me amena epen no se den me ka cha ya sam ka men san ko machi na ma ayansa mebre na me ana me pesa me be nsam bi so afide so na me so am yeso am me ne me da abo ayansa mebre won sam na no odin eri ebi ni sei anu odin ebi ni sei ma se ametie me na ya me ya o me na ya me ya no mi tu kwan kwota kora de koye adwuma nti yakọ adwuma ba na ba da na dwena me da me so da ya se
ye kuro mo boys na omo abam so odayem na omo yise police atare soja atare wewi e be chiwako hunhun prosi ani asika ne mba de ebebele to mo ba no omo bo bi din sa nipa na o se ye mekumi ma nipa na me mbo ne din nti ye mekumi no omo ina age tum se ye mekumi na me se na ma de o se ande ya de ya twa on pa kono ya twa ne ka nti ya ba beku na me se o mesra mo me ya boni be ntima mo nkumi nti nipa be 100 na no kikiri no ha ba ko pa na o ya twitwa dim so me nkun na mo ye mu ni na mu na dai no mbu na mu ne tutu no bom na nti me na we na me bubu egu wapan me na me no na ho ya bedu me ha nti na ya ka se bibi o wa ni pa se bibi ani o nti se sabi me na ha me na no me na me togu so ya me nkwa nka man se ansore bio me na ba kunde isi a me nyobi obabo me pa da me na da nsheda nya tesa na etina bio yo onye hwe fatwa so nya me chebe betu akwala CCS no okay no so betimi aso to na betu afa na so ya amana age no ti odi ewi a why nya me che prophetess nya me che neti wona o ye direction no je yo betu magida no Sompa FM so edifo de so no kitu en kase utimi na ro bebe nya me fere bira ho ba cho ti edu twa koma to ye me wi a edifo no be kasa back door why bibi enu nya me ntumi emfa course ne so nko 0554931931 0548931931 case ne hu asemu atamfo twa enwa hia say no wo den be oba ne ba so no be da ka bobon wo da mu ya untimi nya sa hodin man do be me ne no ku still obema dia wo mama no obema so ya sha asha spirit omadi ba go no ome pitua ina sisa hello Pachodin baby akasefri Pachodin dan akasefri abuaso yo yenkwe first case ni na me ta contribute kakra yo na mami ni kura de si wono kura ada na ona obonu dia na okuwa na ere en kwasa tansa ya alfu wanya daji ni na aye bibi na awu amro happy de wasu na tanga womu gongo bolu dia man pen be bintina hello hello Pachodin baby good afternoon me pacho second case yo upon Sompa Nkomo psychiatric because my uncle no so yeah the same thing and now me who we later on your final you for my wife Mate adwene ya te afaso Sompa FM sa no mo ka you hello Pachodin baby akasefri akase me je tendi every branch yo yankwe pacho no ti skills para si na hello din baby akasefri hello mam pacho me de Faustina me kasefri kaswa mini obe man Nkomo ni bi na me pese me be mu kakra yo na you know enye dem bi na obo ma bosom na eye ne sa nti na ye nyina ye beboa ne mpai dom na ewade ayi osofo a okito osoro honhom na waboa no na wati akom na efile so why yo ewade wa na fanka fe ni tiri mokura dada yo nti omo ka se dambon me di osoro soro mo omunjai sa aka meka na bosom na eye ne ka yo ya ti munye ewade nye adwuma ya da se mama bye hello Bajo, good afternoon. Afternoon, Adu. Bibi abe fan wate. Yo, yanko. Bajo, good afternoon. Afternoon. Bajo, brana was to piano, not some me. Yo. If you're free to man, Bajo, I come now work on me or buy the afternoon. Yeah, me full cup for your business, yeah. And I me.
If you like them, you serious from how much you yes, I bought so many good man. Colani see one of my trash so. And ready a plan. Yeah, pets go to near Tia, to my many peppy. Obinya ba one of my trash and so dear, you go on. Hello. Hello, good afternoon. Afternoon, Pachodin, baby, I can say free. Didi Nurudin, because you know, Lidini, uncle. Brown in any other you can a serious pa. You can a serious pa. You bet one. Hello. You serious pa. This remember, I think a minute, a bit number and contract in my boy. That's it. Yo. Hello. Hello, Dean, baby, I can say free. Yo, young boy. But the one is listening. If you must say about them, that a heaven no, a yen Bako to me, Sabako, I made say ordinary Jima. Also, no super ordinary Jima. You show no Mesha, the mediation because my age, no. Yeah, that's why I buy him. Hello. Yeah, hello. Pachodin, baby, I can say free. Hello. 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 Udin, baby, I can say free. Hello. Hello. Pachodin is self-refrain. Afternoon. I'm the plan. Yeah, it's you. Your friend is sorry around you young cobra. Na asamuna nebla no ete ona oka no. Ya sempa ya di enipa bebree nya. Na huhu masem na ya ne ka kire omo mutu huhu asemase. Ya huhu no mapa na edi ni nya no. Ntimo hwe na mumwa no. Mbenye obi a wotumi a obi tumi aboa na mo hwe na mumwa no. Edi ni pa bebree nya. Lebra baako abi a edi ni nya sa mo fili ni pati bi mu. Nti lebra odi nati. Yeah, that's man na fili ni pati bi mu. Nti Edu, they say dia na pese e ma wadawroma. Ma me pasa mo obi tumi ya saade na free so yo na oba ne so e akola onyem no awade ne wo ho. Manam ade we nti me said many said in the girl na chi papa because I say so the museum hu ade no omo pa che say me ya da ga akola na oba na oba be ya dwun na me ma free mu akọ sana hu ne ba mo ka kire wo saa so na sofo bi so hu kan e na omo ka o manya ho hwe eh na ni nyina mo be hu na ka mo timi so nye no mo ko kan saa ye de ko ka so ne ye bebro hu akai na waye hodwuma na wade mo ba kana mo de adwentwen atu ni pa so nso abantumi anye wo mo jiji usika so me boadu ma omo do mo anye sika de ni omo ya ma chinchi bebe ande me sika de ozo ma anye sika vero mo sika de asoro mo ka na ese no ensan so no kakra me no me sa eye eni ma bi se na nkonsa why enko hwi ho nkonsa ho wodi empaibo na ye wi a ye be free obi na one na kasa why na ya hwemwa wo de beboa wo ebusuafo ye de asi ensam ne ha sem na awere ho ye sori so ama Luther King ene abudi abi nom de agudie mu saba ma si ewie me chia papa woni akosia ne Aisha ne enkura na aka ne so enyina ene Rajwa Frimpoma fly ene Abis Plaza Jumaifo nyina nana ya abrochefo mike antibeki bisama nkwa echiamo ena fieji kweji wa